Hello friends, lam sodorno ani sedelo. Friends, tabno ozarwo. Tripura hasteo rastin haparo amse klaye. Kaisana te kaisano tola kason kiklaye loitau sajo kaisa. Podrepon. Aikini kesam mangpili iba kesam kogro kukai sing khetowo alu kukai ma hai klaye. Ha bisini iba bogui thangsa kesam kogrongno khusa oras tri haparo tolo khiklayan bagai kason wi kosawai tolai tabuni ozaro sing belekino ozaro sing abo hai pason abo hai komang sangui haste bisbi bodol Tripura hastewa amsa klaye শাসন ক্লায়নি সাথে হইতামো যে সংবিধানের সিরাটো 5 বছর বয়সা সংবিধান আখ্লাইনে ফিয়াবা Tripura হাসে বিসবি হাকুঙ্গা জুইতাম বগরকে যে সংবিধান সিরাক আবুলফনো গসিয়া কাरै টিটিএডিসি नि बिसो क्लायनाय जे प्लेस काउन्सिल इलेक्शन 10 বছর ओंखा ताबो क्लायजाया नायनाय BJP happen hista omono pro podre por kesarok podre por lama kali wi election klaya pada klaya jauh abun ukulko omono saimaka BJP happen mata wi tokno BJP bodolo Tripura sak amsayo iba ADC amsayo boni power kere jepro songmari na klayo BC songmari apur juri songmari klaya kai je ground level of BJP ni pan komimano abro na harinyo bisi kolokma rogui bisi election klaya toni bisi election klaya nang haibana klaya tamninge bisi election bisingdinyo je ground level of panchayat level iba place council je para amsayo gwangma samkhane develop plani iba botono crack plani aron civil sector abon bagino haste BJP botol jora kolok maroboi BC election klaya nei tongoi toni mani phiaba finally Tripura mathani bukhakte Supreme Court case khlajaga Supreme Court case khlaimaya bro 11/2/2026 salmariwo Supreme Court ni phajiti order jakha Tripura hasewo BC election dai TTADC election abo khlaijaksinai जेसकाफानो क्लाइजाक्सनाय of February मानि बिसिंगनो जतो थिकमा क्लाइनाय इलेक्शन उनानि बागै ताबो हास्ते नि इलेक्शन कमिशन तामु क्लाइनो नोटिफिकेशन दासति सोंदुखि बान्याखौ जे डिप्लोमाथन फाउन्ड बुबा ग्रुप प्रोडक्शन मानिको टेबल मानि जे फेज पोस्ट नि सावमाका बेलाके खाथुंसा तामनिकाय आमसे बिसि कलकमा बिसि इलेक्शन क्लाइजे तमनि सुप्रीम कोर्ट केस खालामनाय जागोन गोप्लाय का तामुका आबो गोप्लाय उनाय उनाय नायनादि जे संविधान सुजा दङ आबोनि नियम न नासि थांलाय फेबा हास्ते बिजि बदलका आबो नासिया वइ संविधान गसिया वइ संविधान बिनि एगेन्स्ट सामख्लाय दङ आबो हाय रुजागो तामुन अजराव Tripura हास्ताबो बिसि इलेक्शन दे TTADC नि इलेक्शन को उनाय हायबनो declare taksati rezayako Supreme Court ni order jeskon mark classine of February March bisingono BC election dai TTADC ni election singte kesen ukibano ozarawo Tripura hasni CM Dr. Manik Shaha bini speech para amjaro thangai speech thaniwo Tripura mo tharokse BC election claria khlaye kash huital ni samani sing aboro sing khnaimka bini khutei abo nayadi balakhane mori kotokai jodi Tripura motha bisi election kasho kai tamuni bagai lama sijokamu tamuni bagai rang kaba khiwe lawyer bai Supreme Court case batai khamu monso nango logic nango obo haiklai para amjai thangai Tripura motha kasho nei obhai saite mane abo tamnai blackino mune kotha eba Tripura saruna amsu putu asnam tarmane haimaton oro kono
गाव साथाय जेसेबां खालामथुन दाबो त्रिपुरा हास्टेबो बिसि इलेक्शन प्लाजा थनाय जे त्रिपुरा हास्टेनि जे त्रिपुरा गभर्नमेंट वर्सेस त्रिपुरा मथा सुप्रीम कोर्ट केस लायमानि त्रिपुरा गभर्नमेंट आइडिया तामनिके जेफोराव संबिधाननि रायदा दै थांलिया संबिधाननो जेफोराव तामनाय साखनानि आंखा आमोन बागैनो त्रिपुरा मथानि फावदो गोबां ग्राफोर किसुमानि गोदामा आ केसो गोप्लायखा ताबो बाले